Hello, family members kan. Audience sob logodi salam janai dia ase. Aji bi mo ekta pani khiti de agina ase. Aji pani khiti de amian kina kam kori ase. Idu short by dekhai dibo. Aru idu kam du man ide pani khiti saisi kore de bishi balbra olagina ase. Alebi majo de grass kan bishi olagina ase. To itu grass tu nipilai le sabole man healthy olibi itu dan do balban no bukibo itu ba itu kina grass tu sabak kore itu moi agni ke dikhai dibo itu side hibi de koina amnya logore request kuna janai di ase mon busti manwan do kote pani khiti kore ina fishing pool do ekta banana rakhi itu malik bi thik pra fishing pool do thik banana rakhina ase itu saibi do itu mas ede bishi anigina ase sabo itu kina harvest kore sai thakibi pani khiti tu idan sob ase ekdam healthy dikhi ase aro moi ekta side bi dikhai dibo itu kundo dikhi ase aji tu yati hi kam koribo grass khan tu kati philai dibo aro itu majo de grass olai na ase itu bi sob philai dibo aji tu kam kora manan ida start hoye ase letra aro grass khan ina saba kori ase aro moi osor de jaina ro dikhai dibo de itu andar sob to pani khiti pura manon karne to ina nodi osor de thaka karne to bishi bal alibi pani gire to kipra nasale to khiti bi sob lui jawar bishi chance hoye jay especially pani khiti laga malik tai khali pani khiti kurai nohoi alibi tai karne pani khiti do ekta project bishi dangor ase pani khiti laga opor de taiwa choto aro project bi banai na ase moi dikhai dibo itu cardamom halia lai de dikha ase ede mohan dikhe aro dosra bi moi dikhai dibo cardamom kina taiwa lagai na ase cardamom na project sami taiwa ina aligi na ase sabi tala cardamom na project man balba haligi na ase itu sob ekta jaga de ase de itu pani khiti kura la jaga de ase side te fishing pool hanna ase moi dikhai dise aro ekta side te do ina cardamom na aina ase aro center te do moi dikhai dibo etia itu last tak dikhai do itu sob pani khiti la malik tai lagai ase itu majo de hi tai choto project banai na ase ake de dikhai da de itu bi ase de tala fishery project khali pani khiti noi hile fishery pool bi ina bishi dangor banai na ase mohla pani khiti kurle kane nala tu inega ase nodi aji kali to pani olop kamti hoise yate thaka pra hi yate opor de hode bi khitla pani yate pai tane aro moi ekta jaga de bi dikhai dibo itu ekta side te ase pani khiti ekdam bhal ase harvest kore karne ready kurne rakhi di ase aro itu dikha do pani khiti lai irrigation ase aro itu to pani bishi aile to pani khiti bi biya ho jai itu ba pani protection kule karne ina logon bamboo bra ekdam balbar rakhi di na ase age de kwa nishina mo ekta pani khiti de aina ase aro itu mala
church la believer member ekta ase tai la malik logode kotha kuri sabo tai ra ki kobo edu mon hunibo de itu ase ami khan la itu pani khiti la malik babuni to apne khiti pani khiti da ina kam kora to apne kina bhavana kuri ase Pasua loi yana online khiti de yana to kora khiti thanks ase de aji kam du khotom na nobo khotom hola ঠিক আছে আপনি লগতে এখন ইটো ফলোয়ার্স কাৰণে বেছি মেহনত পৰা কাম কৰা আছে ভাল হ'ব জলদি খতম কৰিব আস্তি কাম কৰিবি দেই ইতিহি আমি খান লা খেতি লা মালিক আছে সেইটো পানী কিনা তান pai nai de ina kam gujina na khaile na hobo to ita duna itu kora bishi ya ro second time bi ina gure bishi ro ina gure bo third time ki isi manase de kam gure bish korbo de cho viewers kan he na gure de cho lan পানী খেতি মাজতে গ্ৰাছ থকাটো ইনা পেলাই দি আছে ইনা পেলাইলে সি হাৰ্ভেষ্ট কৰা টাইমতে দামটো বেছি ভাল বাঢ়ি ধৰিব চাবি এইটো ase itu sapa gure yana race gro ফেষ্টিভেল বি পঞ্চিছে না itu তো ফেষ্টিভেল নাপঞ্চাগিলে তো সব কাম কৰিব লাগিব না khabana lokol la ঠিক আছে পৰিবেশটি কাম কৰিবি দেই acha ফেষ্টিভেল পঞ্চি আছে কাম কৰি না মান সব মানে এতিয়াতো হৈছে কইনা ৰেষ্ট কৰি ফেষ্টিভেল বা মানি ল'ব এতিয়া আপুনি বি বেছি তাড়াতাড়ি কাম নকৰিবি পানী গিৰে পৰা এতিয়াতো সব মানে ৰেষ্ট কৰি আছে পানী গিৰি আছে খালি বি itu manu do ekdom creative pura hi kol pata laga pata pra hi niga tai laga chata banai lise tai de man safe rai kam kure ase ego disturb nai tai ni jor hi pani ba defense kuri nai na kam kuri ase tai ka hello family members kan apnen ba last tak sai daga nai si thanks di ase narkina itu channel do bal like show gani do like bhi koribi subscribe bhi koribi aur bhi share bhi koribi aur comments bhi koribi de kohina apna lore chanai dia ase narkina aur next video de amian so manabra amian bosti la life de kini ase moi dikhai dibo